Archbishop Victor Lingdo hagasi balang mentah katayu ulayo ban pelat paiba ya ke Bible Diary naga mentah usnam arhajar arfuar hayung Bishop Shillong ya kini ke Bible Diary lapin bit pinbiang lingbau Father Johnson Joseph naga jingya slok clarition ubalong ru sekretari ke North East Bible Commission laidon lang hagani si do Father Tebo Lingdo hawa keren hagani si Archbishop Victor lakun tu ya kipai dungan bakinya thiet ya ke Bible Diary ke bapin mentoi haki program lekniam ni haki liturgi bad haki yang kisemru nagalyang Father Johnson ulapin sengu tu yo lesi kin berkat baga Bible kadon balai hapen mi ya ke Bible Diary bad ka jingmut jang ke Bible Diary hi kadai collectionary haki ban pensuk haki liturgi balasat kerpang ya ke jing pulih ke baman kasngi haki jing lekniam ompat ban penklet ya ke jing pulih ya ke Bible ya kini ke Bible Diary laban yo habarok lai tili ke diocese kata Hashlong Archdiocese laban yo kundu yo Father Johnson Joseph nangta na Cathedral Parish na St. Paul's bat ki parish baro Hanong Son Diocese laban yo lingbau Father John Albert Rintathiang bat Hajuwai Diocese laban yo kundu yo Father Manbha Pakem bat kador kalong hispa lai potingka kawai Tingada dengan jingsung kemen bakrau ban pelat penba ya kani ka Bible Diary jog tin kasi changi na komta ki line li ki diocese Chinlong diocese non stone but jowai but na so comment I could lay Father Johnson secretary jong ka North East Commission Bible Commission balapan create ya kani ka Bible Diary na ka jing comment bakrau na pelat penba ya kani Bagai kini ka kopi, hai para tebor, badi pet ya ka Shillong Archdiocese. Syaban pun kuat kan tap dah kacing kemen ke bakra, ban pen i ya kan ban yo i ya kan ni ka Bible Diary, bala pen mi ekten kasih. Kublai shibun Johnson, nak kacing trash tom chompi, kublai ro ka saskom marwan kenang kan por ban shim mi kan ni kubor ka message, jik pelai ya kan ni ka Bible Diary. Akan pahat ya pi barok ki para banget pi parok kilong pa kilong kami ki kun samla mat ki kena ki baret pendon kami kini kaktin kini ka Bible Diary kasalong kan cing mentoy ia kan cing wei kistan ia ki kisam pilatip lupa kini ka Bible Diary kalalong ke ka ba nong san ba hakan cing long kistan jungi kamdam ni por benta syal ban wan kanono step ngilatip lupa iktin juble ngilap kuson lupa iktin juble bagin imru iktin juble ai bagin iktin juble lembaga Bible Diary balapan kreangi kana ora sibut ba kajing mentoy kajing mensim jing keladur jing pentamai kajing lokistan jungi ha kani kasnam arajar arpa nakit bok kedwian nakerku kerdo ai bagin juble kan keladur ikon kistan jungi barok aku belalang ro di Father bagi sister katkit kana ba palang ban kentu ye ki parbanget ban penungkam ye gnektin chumblei ban don malla ki tlu yin ya kani ka Bible Diary sasisen aku bleiasumu yu blei nak bentang ka Bible Diary do blei kendra nang ba ktin chu un ka ku gadra ye pi baro upa ban kon ban mesim bakon amen ka jingya per ke Bible bat kane ke Bible Diary kalong ke Bible kade ke tin jonguble bat ke Bible Diary ke kentuk ya ke lectionary ke Bible ke kentuk ya ke tin jonguble ke batai hangi ya ke jingya tukana jong ke jing penim ya barokawe nadu ke jing thau jong kibrio bat hadu kajing penim hadu bakut jong kaperte henry ha collectionary ni sort ya ki jing pule ki bangi pendon kam man kasngi ha liturgy jong ka eucharist te ha collectionary ngimchu pule ya ka Bible barokawe kat kum ka ayom jong ka balang kum ka nuksa ka ayom jong ka advent nang ta ka por light aya nang ta ka por len ngi pindon kam ya ka jing pule baper te ka Bible Diary ka wanra hangi ya ka jing pule kat kum ka ayom ha ka liturgi jong ka balang kam tam kane ka yarap ban sibinda ha ada ka jingmut ka
Eucharis bat kemas bakut. Ka Bible ngilaban pule nado basdang hado bakut nginyo ya kencing bendo sibun hendra ka Bible diary kaya rapi ngi ban simben dhabha ya ke Eucharis pat ki liturgi jong ka balang bapher.